Agip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan a marsyal. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kidawak nga ilinged na kumalatan itinagan a marsyal. Naawi sakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko. Patsyak ngamin a makaibati daytoy iti adal kadag iti padak a dumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Jaguar! Hey! Sana kay! Jaguar! Anang, naimbag nga oras yaw. Kasta magkang kabaraw, nakapasyar kamay. Ay kuha, nanang. Umay ko lang kumadamagan, noon na isarsarong dito ita sa awa. Saan pa nga minasimbangpot nga ginggay ta? Di magasmat itay, ngam nagawid mo lang nga dagaws. Anya nga oras nga da dito'y nanang? Kan anya nga oras sa pimanaw? Di magas labi 8, kalpasan na, pimanaw mo laang sakbay nga agsip ngat. Kastaya, Wag, nikot napnapanan na karangay. Apay nga adyak mo't napasangpot iti balay itay. amangan ki di mat no nagsinalawasiw kayo baraw. Agawid ka ki den, ta amangan no adamutan iti balayo ti asawam. Sige nga rin nanang, agawid akon. Lamang ano simbang pwede nga agpaiso ni Almay iti balay. Sige, agan-anad ka di tadalan mo, Marshal Baraw. Sa dino tinagapam ha? Anay ko. Sa dino tinagapam ko na ka. Apay nga itakala nga sumangpat. Among gadi ang sinapsapol ka. Anay ko, ipatangki imak Marshal, masaksak ita na. Jak ibatan ti imam. Aging ka itidi mo ibagano sa dino tinagapam. Anay ko, anay. Sa dino tinagapam ko na. Sumungbat ka. Ipatanak ko na. Tangsit ka pa ya? Apay, asino ti pagtangtangsit mo ha? At lalaki man ya? Asino ti lalaki? Awan lalaki. Among kati asinapsapol ka. Nakadano nakpekit din iti balay dananang mo. Gapoy ti palang sapsapol ko ken ka. Nagkuna ngamin asapulan nak, kat amumat anapanak nakigapas iyay ayanda mariselya. Kasano? Katrabiin. Nung di ka matla sumangpwetan. Nabambanog ti tango anapan nagtrabaho. Ngam kastakit din ti paspasabat mo. Hay, makauma ti kastayab yan. Ha? Alma! Agsubli ka na tayo! Saan ta pa yan ang pasalag sa rita? Alma! Adapay na bati ang kwartam dita, Marshal. Adapay mo. Apay aya. Ay katmangtad ka iti pagpalingkit tanin na ibusan dagiti masapsapol dito'y balay. Taytangdan mo ngay anapan nakigapas. Manumutlaan ngay dayjay. Adayo akurang gumatangak pa iti may sakaban abagas. Mangala ka nga rod iti ballpen ken papel. Taylistak na iti katangab. Hindi kasta. Saan man nakumkumpurmi ti mapanmual alaal. Siya akong ti mangilista, taamok no anya dagiti rumbang amagatang. Siguradum adag iti lang importante ti katangab. Wan kunak lang arudon, ay unay kan aya. No agsasao ka, kasla awan panunot da tao. Awan timbaga akasta. Ti kunak, dagiti lang importante ti katangab. Wan nga rod, amok met ati agibadyan, saan akas kadagiti daduma dita agastadora. O ala, muto yun ti pagpalingkit, tamapanakon, tani, aldawon. Nay, adumot ti pinalingkin. Bakit? Anya nga kita? Ado at talaga takinumpletok ti pangkusina. Kape, asukar, gatas, kanda dumapay. Gimatangak pa iti bangus, kan nangaalaak matlaangan iti arena. Naimbag lang ilutok a meriendaak inton mapanak ijay talon. Di pa ikat awanin na bati iti integ ko rin ka. Awanin na ipalingkik aminan. Ayan tay ballpen ken papel nga inusar mo itay agsapa.
Apay, an-anwam ti ballpen kan papel, Marshal. Ilistak dagiti presyo dagiti ginatgatang mo. Tapno makwenta no talagang awanan na bati itintig ko akwarta ka. Anya? Di kagtuanga dita ha. Inka alaan ng tibulpin kin papel tapno makwentak mutan dagiti ginatgatang mo. Nay, da kayo matiagin inaw, Daddy. Sa dinot ayan ni Mami. Nasapa na pa ni Jetalo anak ko. Isuti na pa na Geraldo. Apay, kanya ti masapol mo kin ko ana. Dumawat ako maiti kwarta. Ada ngamin bayadak ije pagadalan. Mano kumaaya ti bayadap? Ang mga no umabot dayjay iti mga 2,000 plus. Saan laang ngamin amay may sa ti bayadak, Daddy? Kastaya? Wan, sapay masapul a bayadak ita dayjay. Nalipatak mat ngamin ti dimawat kini Mami idi rabi eh. Mamit lang nga ron kita agnod dapay na bata kwartak. Sige man, Daddy. Kat agyaman na Uray anak labid dito yan, tamapan ko alahan ti pitakak. Wan, Daddy. Oh, nagdadal ka pa yan. Ano ba, balasan ka? Ni Tata Martin mataychay. Nakatugaw iti ayan ti puon ti kayo. Umay ka pa yung ginong. Tade, basta ulit ipudot na. Sige lang, Tata. Madamdama akton nga ginana. Palpasag pa ito'y ar-aradwag. Umay ka kitin na ko. Ituloy mong tunay ka dito, madam dama. Agalas 11 matgaya man ngagpaiso. Umay ka, kapag sanguan tato'y binalong ko adikat yung kamote. Sige, Tata. Umaya kon. Tinasayaan. Aginana akpay man ngagpaiso. Oo. Mapanak iti ayan ni Tata Martin. Bilib ako na talaga iti kinagagat mo, Alma. Balasan ko. Agasam man ta si kamot yung dagtaltalaw. Si kapat ti mapan makitangdan nga agsak ka. Kanuan niya pa'y dito a klase ti trabaho. Anya ngay nga rod, kat adamat sakit ti puso ti asawak, Tata. Saan ang makatrabaho iti nadagsan? Iso ang kapilitan asya kung ti agtalon, kan mapan makitangdan. Tanodyak aramidan ti kastan, sigurado amatay kami mat iti bisin. Di met pau-pau itanda kayo, tinan ni Marshall anak yung asawa iti foreigner. Wan, nga masapul ko latamot ti makitangdan. Tapno adamot bukod ko akwarta, Tata. Ha? Hindi. Hindi ti kaya't mo asawag. Ay na, nakababain man nga ibaga. Ngam addaing imot ti asawak, Tata. Anya? Day tatipod no, Tata. Kwarta na lang ti kwarta na. Manipod nagasawa kami. Diyak pa'y napuutan nga inyawat na kanyak ti sweldo na idi agtrab-trabaho. Kas kaya? Day tatipod no, Tata. Nakarkaro pa'y kit diitan at ikinaimot na. Ultimo piso asukli kat alaan na. Ne, dak amo kadagayam kasta nga ugali ni Marshall, balasan ko. Ay, lumaminsan nga rod kat mapampanunot ko pa yan apanawan gapo iti kasi nga ugali na. Maumuma akon at talaga, Tata Martin. Agpudno ka man kanyak, Alma. Anya ngay kumatiipudnukan ka, Marshall. Addan sa mo't relasyon nyo iti dayjang Anton. Anya? Masansan ti pa nagkuyog-yukit. Dandani amin amapan mo pakitangdanan. Kat isumot ti mapan na pakitangtangdanan. Nagalas kat ti kasta nga ugali mon, Marshall. Mapan makitang tangdan nga tao para iti pamilya na. Makitagtagad tapno adda ipakan nakadagiti anak na. Ita, pagpanunutan da kami kay din, iti dakas. Kasano? Kat kanayon ti pa nagkuyog yo. Iso akanayon ti kagidgiddan mo nga gawawid. Kang ganasem mo tin tagluglugan iti motor na. Ay kat natural ata isukat nga rod ti kadwak amapan makitang tangdan. Adayo ti pagnaek. Iso atap no jak marabyan nga agawid. Ay kat makilugan ako na iti motor na. Ta isumit laang nga agpaamyanan. Kat dadya danilungay. Nasingid kayo mat iti tunggal maysa. Agkin natawa kayo mat iti tersina ni Anghilay dinaminsan ngal daw. Oray dadya Martin.
Kanayon ti panagsarsarita yu tunggal mapan ka talon. Ay, jak amukan ka, Marsyal. Aglablabas kan. Jak laing pagarot akas takarug ti panunot mo. Angam sige, tapno di mo met ko na. Likli ka kung dagita atat nao. Itikas na, malpasan da ito asaritaan. Hello, Mama. Hello, Marshal. Kumusta kayon? Ni Alma Kinichon, kumusta damutan? Kasi da po, Mama. Okay kami mutlaan. Da kayo, ngay. Kumusta kayo mutditan? Nasaya at kami mo dito yanak ko. Ayun kaya, agawit ti may sa agayong ko nga da dito'y Germany. At naipawid ko para ka na kayo. Ay na, ang yaman ak, Mama. Nawan kayo lang. Jak amon no kasano ti pamilya. Amuyo mo't adya akong makatrabaho gapit ti sakit ko. Awan na nyaman na baro. Isungarod ngay karkarigatak mo ti ag sideline dito'y. Tapno at damot basit maipawid ko ka na kayo dita Pilipinas. Ba nagapagyamanak unay, Mama? Awan na nyaman na ko nakman. O sige ha, baliwak tumanan ti umawag anak ko. At dapay ngamin aramidak. Bye. Sige, Mama. Bye. Oh, Alma. Sa din ti papanam. Nakapulos ka, mate. Mapanak mo't agbirok iti bukod ko akwarta. Tani, awan mo't namnamaak amang tad. Ha? Sige, tamapanakon. Mabit lang. Kasarsarita ka pa lang. Talikutan naklata na kasta. Apay aya, aldaw nga rudan. Amangan no jak masambot ti biyahe nga agpasyudan. Aguray ka, kunak. Na, apay nga min aya, adda ka di ibagam. Apay kasta tilangam. Apay, anya ti parikot mo itilangak, Marsyal. Naka-lipstick kan naka-make up ka, man. Kan apay akasta ti batom. Naka-jeans kan naka-blouse ka. Abak mo pa yung ti anak ta nga agpurma. Kasla ka magbalasang iti day ta asuot mo. Ay kat siyempre mat uray bumaketen da tao. Nasken laeng mat nga agporma ak akas labalasang. Tapno fresh mat akitaan. Anya? Ala, aglisi ka iti pagnak. Di naktaktaken tani, aldawan. Maladaw akon iti appointment ko. Nagluko. Doang aldawan asan alagaw awit asawa ka. Sapay jak makontak ti number na. Sa di nung nga tan tinapnapanan na. Ay. Mati na ituin na. Sa palit at parparit na kanyak. Ket, anya nga iti planom ita, Mari Alma. Dua nga aldawan adi ka nag-awawid iti balayo Sigurado nga urayan na kanti asawam. Bayam ata maustel ijay iti kauuray na. Anya? Si kamat, Mare. Uray kaskas asawam latamot ni Pari Marshal. Agasawa kami iti papel, Mare. Ngam iti uray kaanuman, di nakpulos trinato akas asawa. Hay, unay matlakit din nga agpaiso ni Pari Marshal. Naimot lang arudan. Nalabas pa, itikin naman nangimon na. Ay naku namon, Mare. Okay lang ko man no saan ako mabil. Hay, uray kasano ti kinaanos ti may isang asawa. No kas di ti asawa, mauma ka talaga. Aywan, Mare. Uray sakmat talaga apanawak no kas di ti ugali ti asawak. Launay, Mare. Isungan san nakpay lang tadituyak pay lang dagos mo makipagnaad. Saan na bali, tano makasapulak iti panggadak. Mangisyerak to iti pangdanong kan pangkuryente. Awan parikot iti dayta, Mare. Okay lang ang kanyak, taag may sa akmat ditoy. Amangan kit din, no kayat mo ti aglako iti nateng. Agsapsapulak ngamin iti kaduak iti pwesto. Ay kayat ko, Mare. Uray anya a klase ti pagsapulan kayat ko. Tinapatag adda pakitang dana. Sige, sumurot ka nga rod kanyak intun bigat, ta isurok ken ka dagiti rumbang nga aramida, Mare. Nasayat mo tanagawid ka dyan na anak ko. Apay ka di, Daddy. Di mo lang nadamdamagan. No sa di no tayan dyan na laing nga inam. Ay na, di yun birukan ni Mami, Daddy. Ha?
Di yun biro kan ni mami, kunak. Ne, anya ti kayat mo asawan. Amom ka dino sa dino tayan. Ibaga tamapan ko iyawi dya inam anak ko. Dinan kaya ti agawid dito'y balay, daddy. Anya, Nauma ka nun dito'y balay. Iso nga agsapol kanulaangan iti panggadan na ijay syudad. ne, naglukon. Apay nga basta pimanaw matlatan. Diyak amo Diyak kaya ti makibiyang iti sitwasyon nyo, daddy. Iso ang makaamo kayong matan nga agsarita kin ni mami. Ha? Awan ti kanunungak kada kayo adwa. Ngam no lakit di ta kabaalan nyo pa'y nga ornusan ti diyo na kinaawatan, aramiden nyo. Ngam no talaga asaan yun ang maurnos, ay kada kada kayong dayta, daddy. Ay, anya nga to ti kasayatan nga ramidag, mama. Sigamot lang ti makasumbat iti dayta sa lutsot mo, anak ko. Mama, Ibagak mo't idikan-kan, aniklikam tinalabas a panagimon mo. Amumat no kasano ti panagsakripisyo ni Alma amang isagsakat iti panagbyagyo. Ngam kasta mo ngamin ti ugali. jakmat nga ron maliklikan ti agimon, mama. Amuyo mat no kasano ti panagayat ko ito asawak. No talaga ngay ayatom ti asawam. Rumbang nalaang nga rod nga agtalagkakan ko ana. Saan akas ta pagimunam amin a makitam? Saan lang adayta? Imimutam pa'y gayam ti asawam. Ha? Ay nauray asino mat nga asawa talaga ang mauma iti kasta nga ugalim. Abay, di mo amutay pagsasao ako na anak. Numapno ti salo, aglupyas. Kasta ti kayarigan ti asawa, Marshal. Napunwanan, naglupyasan, nagpatinggan ti kinaanos na. Iso ang pinanawan na kan. Ay, anya nga tano awagan nyo ta asawak, mama. Ibagayo ken kuano tagawid din ti balay. Ikari agbalbaliw akon. Ay katsika ati mapan makisarita kan kuana. Ikarim nga balbaliw kan. Parang ikan na kapay iti may kadwa agundaway, anak ko. Wen, mama. Talaga akas tataramidak. Aramidak amin na kabailak. Tapnog subli lang iti denak ti asawak. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Agyaman kami manan kadagiti likes ken comments yo. Kastamatan kadagiti kablaaw yo. Sapay kuma tadi kay tumauma adumngeg ditoy nanumo at channel tayo. Ket itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Iti kasta ket adupay a drama ti maipaaymi kada kayo. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Philip. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan nak kumalatan iti nagan a Philip. Tubuak ti La Union nga may ti agdamaket adda kami ditoy Nueva Vizcaya. Taga ditoy ngamin ti asawak ket ditoy kami metten anagnaed manipod nagkalaysa kami. Tinak ibinglay wenno istoryaan ita ket tinagbalin apadas mi nga agkakabsat idi ubbing kami pay. Panagtalon laeng ti adda a pagtataodan ti pagbiyagan mi. Makilablabada met ti inami no kasjay nga awan unay ti matrabaho ijay talon. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Delia! Delia! Apay ayala kay. Anyaman ti pagpungpung tutam. Sa dino tayo ni Philip. Ni, apay ni Philip, El Pijo. Nasabat
ko ti maestra na itay. Ipagpabayad na ti sarming anabuong kanon ni Philip. Gapu iti panagayayam da iti unag ti classroom da iti bulay ti kalman. Anya? Sa dino tayo tinalay ng anak mo, ha? Ay kwa. Imbaon ko amapan mangyapon kadagiti dingwan tayo lakay. Ibagamtag sarita kami apama na sumangpet. Ala, hustunan anak ko. No apay ngamin anagay ayam kayo iti bola iti unag ti classroom yo. Amoyo mat nga do ti madadaal ijay. Diyak mating gagara, nanang. Dita, sumungbat pa'y lang. Kaya't mo pa'y tibaw ka. Saan tatang? Di mo't imbagang ano baso mo, di ka nagkalintigan pa'y. Tatang. Ala, huston na italakay. No saan mo abasol ti may sabanag? At dakar pa nga mga kalintikan, wanog rason. Ngam no nalawag met abasol mo, aklunam ti bidot mo, kagdigan agrason pa'y. Nawatam! Tatang. Onya, ulitin pa'y ka ti tegay ayam iti unag ti classroom yo, ha? Saan tatang? Inton kon, pilayan kalagang nga rodan, tapno talinag kalagan dito balay. Ala, husto ka rinday talakay. Unay kalakit din aya. Agkalma ka kumalaang. Ang mga numalawan ang manan ti anak ta. Asino takin ko kwa kadag ito'y notebook kan libro ang nakawara dito'y. Diyak mo, nanang. Amang ano ni Judith, uno saan ni Philip. Judith! Philip! Umayuman ornusan dagito'y nakawara dito'y balkon. Saan ko mat ako kwadagita nanang? Ang mga nun ni Philip. Inyornos ko matanda kiti papel kin libro kitay. Saan ko ako kita? Ay unay kayo lakit din aya. Nabambanog ti tao ang nagapo ijay talon. Ngam kastoy paylaang mat ti masang patak. Agkaiwara dito'y balay. Ornusan nyo mat Aglinis kayo mat. Naglinis ako, nanang. Naglinis ka kunam. Ngam agkaiwara mat ti papel dito'y. Diyak mo, no asino ti akin kukwa kadagita, nanang. Basta siya, inyurnos ko itayan dagiti notebook kan libro. Asino nga iti ururayon nyo amang yurnos kadagitoy? Siya? Philip! Judith! Umayo nga minan ornusan, Agpin na tudo kayo paylaang mat. May saka mat Gladys. Imbes asika ti mangisuro kadagiti addim. Saan mat? Sika ti inauna. Iso ano adda makitam anakawara dita, ay kat urnosem beten Saan kat amulmulagatam kit din dita anakawara. Di damat nga minamo ti may suro, nanang. Namin anok matan nga imbaga kadakwada, nga iurnos da dagiti usarda, ngam awan latamat. Alaala, urnosemon sakbay asumang petje amayo. Amangan numakaraman kayo manen iti baot, numadanunan na dagita anakawara. Nagsaor ka. Apay nga nga ka dita nakalilong. Wen nga rod, umay kakit din, tapno malpas adagos to'y daldalusan tayo. Iti kasta, makaawid tayo matan. Nabanugak na rodan. Nagsakitan ti makagbambag o titiruhot. Agwantis ka ngamin Uwan, guwantis ang manang. Nasakit latak. Naging pismat ngamin ti guwantis sa ginatang ni nanang. No, day tapa nagreklamom. Kat nagbagot ka kuman iti ruot, di adda kumanalpas mo. Isupay Anya launay ayat ti pakaringguran yung agkakabsat. Agtrabaho kayo lang ka Sana masapol asao kay asao. Alala, ituloy yung kitintagdalos. Iti kasta malpas sa dagos. Untatang. Gusto mo tinday tapa na ginanam Philip. Nung nakainanakan iti maysa, 1-2 minutos. Trabaho manan. Sana may sa oras kayo na. Awan ati malpas at trabaho no kasta lang. Gunggulang. Nalalala, agawaan niyo tagdalos. Iti kasta malpas at agos. Untatang. Bumawang ka ditan Gladys. Ringam matan dagiti addem tani aldawan. Ay na, bay ang paylaang idalakay. Nasapa pay mat. Alas 4 paylaang iti parbangon.
Isupay mo timay sa oras apan naturog na Ay, sana mabalin Delia. Askan lang asuruan damatin dagluto. Saan nga agnanayon asikalat tan daglutluto para kadakwada? Saan abali takabaelak pa'y matlakay. Mapuyat damat piman numariing da iti masapa. Nasapa da naturog idarabi. Isonas kan lang nga masapa damat nga gring Elpidio. Oy, bumangong kayo ditan kurap na eh. Di urayang umayak pa lang ditay dayo. Wan tatang. Ringin mo na kita dem. Wantang. Unay kalakit din ay alakay. Bakit? Para matlaing katakwada ti kastingar aramidag. Kung saan da masuruan ita, sigurado nga isutang tumutlaing tinakakaasin o bilang laang. Iso kabayatan mo ubing dabay. Suruam idan kadagiti trabaho. Saan lang dito'y unag ti balay? No di kat karamanin ijatalon. Iti kasta, amudan to tar aramidan da. Sa bagay matkit di Iso di na kumadildilawan bakit? Ngamin, pagsayaatan damad lang, ti pampanunutay. Ne, apa yan anak ko? Apa yung agsangsangit kayo? Pinauto kami man ni tatang nanang. Apay manin aya. Anyaman nga minan ti inaramid yo. Taapay abinaot da kayo di amayo. Narabyan kami anagawid, nanang. Apay nga min anarabyan kayo anagawid. Napanak pa na kaya ayam iti balay ti kaiskwilak nanang. Kat si kangay mat Judith. Di magasak lang mat iti balay ti kaiskwila. Napan kami nagbayabas ijay likod ti balay da. Ay kat basol yung arudan no apay abinaot da kayo manin di amayo. Amoy umat adi na kayat amarabrabyan kayo nga agawid. Ala, husto day na pa nagsangsangit yo. Ni manang yung ay agladis, sa dino ti ayan na. Anday di kusina nanang. Aglut-luto. Ala, itulod mo man nga rod to'y ginatang ko ama sida iti ayan na anak ko. Ibagam ta iso ti iluto na apang rabyan tayo. Nanang. Mabisina ko, nanang. Uray siya nanang. Mabisinak mo tayo. Adda tinapay a ginatang ko, mangan kayo pay laang iti tinapay. Pagururayan tayo iti masida nga iluto ni manang yun. Nagbital tawan niya manang Judith. Manang Gladys. Sabado manin inton bigat. Hay, uwan nga rod Oh, apay ayan no sabado manen inton bigat. Masadot ka manen ama panijay talon, kasta ka di. Law na yung manang. Sapi nakapudpudo ti talong. Ay, sus! No asino pa iti lalaki? Isupay ti sadot nga trabaho ijay talon. Uwan nga rod Makapasadot mat ngamin. Sa nabali kumaano sa napudot. Ay kat aganos ka Tasaan ka mat anayan nakabak ng Philip. Uwan nga rod Sapi nakaungungit ni tata. Ay sus, sika talaga. Nagadua reklamon. O sige, magnatayo kitin. Iti kasta, makaawit tayo ni Jebalay. Ama ka no bautan na tayo manan ni tatang, no marabyan tayo manan nga agawid. Imot ko nak nga gawid ka dagos kalpasan di klasem. Hingam sa dino tinapnapanam, ha? Apay ita ka lang nga nagawid, ha? 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 Anay ko tatang gusto na. Sa dino tinapnapanam ko na, ha? Anay, gusto na tatang. Napanak na gayayam iti basketball. Kat anya nga itinaganap mo anapan naki-basketball, ha? Nabsog ka kade anapan nagay-ayam? San tatang? Nabanlog ka, kasta ka Un tatang. No te palagay ayam mo kuma iti basketball. Kat timulong ka kuma dito balay. Adda kuma ti Serbina. Namin ano ka napalpalagipan. Yung talaga natangkin ti ulong. Anay ko. Gusto na tatang.
Ikarit. Saanin na maulit. Agawin ako na dagos. Kalpasan di klasik. Saan ako na mag-iaya may di basketball. Sorry, tatang. Sorry. Unay kalakit din aya, Elpidio. Binaot-baot mo man gaya man ni Philip. Una, tanatanggan mo't gamit yung ulo na. Awan dengdenggan lasaw. Ang pinalalwang mo't piman jay anak ta. Kas jay ti rumbang iti ubing anatanggan ti ulo na. Kita, man, no saan pa'y laang nagnakam. Lakay. Bakit? Panang disiplina lang di kasi nga aramidag kada kita nakta. Ngam kita atan maminsan, kat masobra ang matimang baot kadakwada. Nang runa unay kini Philip. Hustol! Nagkaduga nga. Di nakisuraw, kamuktar aramidag ko nakmanan. Apay kasla na uli magtibalay bakit? Sa badumat ita. Sa dino tayong dagiti ubing. Ay na, nakaturog da pa'y alakay. Anya? Ay! Ringom itan aldawan! Ay kat mariingdan tulat na alakay. Ay sos! Saan amabalin ti kasta kanyak dalya? Elpidio. Gladys! Juliet! Pili! Bumaong ka ditan! Bumta ka dyan sa haratinwang! Nung nakailag kayo pailangan dyan na! Kaputawan ti eskwela yun, di kayo matan bumangon! Bumangon ka ditan! Tato ti matrabaho! Gladys, Tatang? agkuyog kayo kini Judith ang mapanmangi pastor kadagiti tingwan tayo. Wan, tatang. Kitaan nyo, tadyad na mabalinda paglinungan ti pangipagutan nyo. Ken kitaan nyo, tawan ti bakras ang mabalin apakatin na ganda. Wan, tatang. Bantayan nyo ti oras, tamapan nyo to ida painuman into naldaw. Wan, tatang. Sa dino tayo ni Philip, Apay ka di, tatang. agrubat ka ba ten? Tagkuyog tama pa ni Jatalon, tulungan na nga garado. Wan, tatang. Numalpas yun, dagiti maarami dito balay, sumaruno kayon to ni Jatalon, tato ti maarami di dyan, ha? Wan, tatang. Nasaya at si mangpet kan lakay. Kunak numarabyan ka manin nga agawin. Nasapak, tanadamag ko nga inpauraga gayam ni pare isko ti tarakan na baka. Di magasakit di balay na. Nangalaki ti sidan tayo. Ay kat naimas nga rod ki pangrabyan tayo itaalakay. Lao na ya bakit? Tayway, sa dino tayo nagitanak ta. Adada ijay salas lakay. Madama ti panagrepaso da. Exam da kanong amin inton bigan. Gasta ya. Wan lakay. Apay. Adda ka di pangibaunam kadakwada, taayabak ida. Saanan? Bayami da nga review. Di mo itang disturbuan. Siya kung timang luto dito yung sangput ko karne. Siya kun alakay, itikas na makainanakamat anagapo ijay talon. Siga, di ati agina na bakit? Amok ka na banog ka na pan nakilabada. Iso siya kung tagluto. Ala, si kangarod ti makaammo lakay. Wen bakit? Ag-relax ka lang dita. Ayaban ka itong inton makaluto akon. Daytoy ti card dagiti anak talakay. Kita nagngangato dagiti grado da. Na, kita man bakit? Daytoy ti card ni Gladys. Ha? Ne, line of 9 mo't amin magpeso. Wala kay. Daytoy mo ti card ni Judith. Na. Oh, line of 9 mo't lang amin. Wala kay. Ningay Philip, ayan mo't ti card na bakit? Atoy lakay. Nangato mo't lang dagiti grado na. Na, kita man. At dadwa a line of 8 na. At least nakatulat na bakit? Wala kay. Talaga na sirip, dagita anak na bakit? Wala kay. At damanin ako magagita kang trabaho no kastoy lang bakit? Uray siyak mo't alakay. Maikat ti banbanog ko. No kastoy ti makitak agrado dagiti anak. Ha?
Bakit? Ayaba mong nagitan nagtatamangan tayo. Naidasar kunti pangrabyan tayo. Wala kay. Philip, ayaba mong damanang mo, tamangan tayon. Oh, anyang itinlo tum asidaan kayo, lakay. Nangyayang kiti bukal bakit? Linaw ka kiti karon iti babon. Ay na, nagimasan no kasta, lakay. Siyempre, bakit? Ay, anak ko! Umay kayo mga anan, Maminsan lang ka dito, ayab. Wan tatang, umay kamin. Nagpandumatan ti sidain tayo. Wow, adumaling timakan ko na kastilan. Nalalala, agtugaw kayo. Agigiddan tayo ang mga anak ko. Ang sakbay na agkararag tayo pa, ha? Ala, agtugaw kayon anak ko. Tasangsang kamay sa tayo nga agkararag. Agyaman tayo iti Diyos, kadagiti parabor na kada tayo. Ay nalakay, nasaysaya at sano ipandakalaangan iya ospital. Saanan bakit? Ay kimbaka matlaang. Dalapit na panog ko lang dito, Narabisan na kami dito na minsan nga aldawagat. Wanangam ni, saan batin abo mababatigurigor mo? Nakamanukan at tumar iti agas, angam saan mo't apumipyak iputot mo. Wan nga rata. Mang parte ka makititinitib ang manok bakit? Ikam iti adwalaya. Taag sa bawak man. Parang pumipiyatirik na ka. Sige, mabiit lang nga ron tayo bagakin ni Philip, tamang tiliw iti manok lakay. Kumustan direk nam lakay? At damot lang ka di pimipian na. Diyan ka rin mo bakit? Diyan mo ito mawawatan direk na. Malaminak. Indong kon. Napudot mo ng direk na. Sakit lang sakit tibagbagit. Kasi lang makunkunot pila sa lasag ko. Agtangkaso kang arod ano kasta lakay? Kaya kung di mapaniya talo na, talaga jakpay lang kabaylan. Ay na, di mon pilitan lakay. Agina nakakit di. Iti kasta daras kang umimbag. Nukunak to ngamin nga idigos mo, idinaarbisan ka. Ngam natangkan na ti ulong. Ay, ka talaga siguro mata. Dimtang mati man ang sakit ko bakit? Mangluto ka man kit iti lugaw. Taiso te ka na. Ikami ti hado alayagan paminta. Sagpawa mi ti karne ti manok kan itlog. Sige lakay, mabiit lang nga ron tamang luto Iti kasta makapangan kan makatumar kamatan iti agas mo. Ne, sa dino ti papanam elpidyo, nakabunang kamat. Mapanag iti talon bakit? Mapan ko sa rungkaran dagiti mulak. Ay na, di mon pilitan ti mapanlakay. Saan ka pa'y unay anaimbag? Kan may sa, kagap-gapok laang mat ijay idi kalman. Sa bali at tamot ano siya ka mismo ti mapan bakit? Sa nabali, ta sa anak mo't ngagbayag ijay. Agawid ak mo't ladagos bakit? Ang lakay. Awan ka di tirumbang nga pagtanagam dilya. Kabailak ti bagik ko nakmanan. Kasi ti kanayon ko nga ibaga, awan tinalawa at agamik hininanang yo. Kas makita yo man, basit lang ti daga suksukayan tayo. Iso nga agadal kayo kumana yung bagan anak ko. Tay sulayang dahito ti may patawid mi kada kayo nga kakapsat. Pudno ti kinuna ti amayo anak ko. Iso adi kay kumagumurgura no kanayon kayo amaungtan. Ngamin, para mutlaang kada kayo dahito nga aramidan mi. Gladys, Tatang, si Kati inauna. Iso kita ang di pagsayahatan yung nga kakapsat. So ruwam lagi ti addim kadagiti banag adidaan mo. wan tatang. Si Kamat Judith, agtungpal kayo kinimanang yo. No adamo dagiti saan nga amo ni manang yo, ay kat mabalin nyo latamat nga isurukan ko na. Wala nang. Philip, Tatang, pudno asikati inaude. Ang kanayan mo alaglagipan asikati lalaki. Iso adi ka agkapoy-kapoy. Rumbang nalaing nga aramidin mo't amin akabailam amang tulong ka dagiti kakapsat mo. Kastamotin kada kami kininanang mo. un tatang,
Oray kasano ti kinarigat ti biyag anak ko. Ikarigatan nyo tag-eskwela. Di kay agpaabak kadagiti panhubo kadumteng. Aramidan nyo kit dita kita karit ken inspirasyon. Iti kasta, makaeskwela kayo, anak ko. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin, papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kani pagayam tayo Amarilo ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan Amarilo. Kas may sa apinarswa ti Diyos, adda matrik na tayo nga agayat. Isu nga adda nga rod karbangan tayo nga agayat ken paayat. Isu na laeng tano maminsan na ulpit ni gasat. Isu ano maminsan, narigat ti basta agtaltalaklatan, nang runa no ni ayat ti pagsasaritaan. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang istorya iti nagbalin apadas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agayan ayat kami paylaeng kanigreg. Kastoy man dagiti pasamak. Hi, Greg. Ah? Marilo? Oh, apay akas lang naklat ka nakakita kanyak, babe. Ah? Kwa? Apay nga da ka dito eh. Ti kayat ko asawan. Nag-text mo na inawagan nakpay kumaa. Sakbay nga imay ka. Anya? Ne, diyak ang mga masapol gayam nga ag-text ken umawag akpay nga umuna. Sakto umay dito yung opisina. Wan ang tap na amok na umay ka kung saan. Anya? Kat sigud mat noom umayak dito eh. Nga uray sana kung nga ag-text mo na umawag. Saan ka di? Wen, ngam ididay chay. Sa balitan. Anya? Ola, sumurot ka kanya. Rumwarta dito opisina. Saan adito iti pagsalitaan ta? Oy, friend! Itay ka pa'y a-text dita. Mangan kakit din. Sige lang, friend. Napsugak pa'y ngamin. Makan kalat na namangan, Mira. Apay, ada ka di manan saan yun at kinawatan ka ni Greg. Ay, maasarak nga ron. Nakaado arason na. Saan matasigod akas jay? Isupay kit di ati kanayon ang mga uawis kanya karumwar kami. Angam ita, awanan. Di na kon maibingayan iti oras. Puro trabaho latan. Oy, friend, di mat na-i-promote iti trabaho na? Uwan, Siyempre, na-i-promote yung tao. Sigurado, imadon ti responsibilidad na. So maawadong latan ni Greg, friend. sa balit yung agparparik na kanyak, friend. Anya? Ano di kaya't mo asawan? Nadlaw ko mami, nakasla iwasan nak ni Greg. Pag ko naamot, ngayon iwasan na ka tinobyom. Ado dagiti text kan awag ko adi na sungsumbatan. Saan lang nga dayta? Tunggal mapanak iji opisina na. Masapol nga ag-text, wano umawag akpay. Kan, saan kami nga agsarsarita iti opisina na? Kanayonan nga itirwar ti pagsarsaritaan mi, tunggal mapanak ijay. Anya? Iso amas-mas daawag. Kita tasaan man na natila pampanunutom, friend. Ag-overthink ka man ako na akon, ha? Lalabit, busy lang mo tinobyom. Ay, sapay ko matakas na nga agpaiso, Mira.
Barbangon na apay nga itakala nga sumangpay, Marilaw. Ay, kwa nanang. Na. Nakainom kan sapay. Pasensya kayon. Kasangay nga mintimay sa akatrabahwak. Iso, nagja-jamming kami pay. Nay, kita anak ko. Masansan mo ti panagawid mo iti kastoy nga oras. Apay, di ka mabutang. Sapay, nagadaadaw ti mapukpukaw ang maipadpadamag ita. Ni nanang mat. Sana kun nga ubing. Di kay kadiagtanag. Takabaalak ti bagik. Nalala, sumber ka nga rodan iti silid mo. Tapno makaina na kamutay. Wan nanang. Hello, Greg. Agyaman akta sinong batang matlaang ti awag ko. Pasensya ka. Ado kami ti kliyente itay. Iso nga itaklaan nga nasong batang tiyawag mo. Okay lang, babe. Tinapatag sinong bata mo. Mabalin ka di nga kita ta inton madamdama. Ha? Sige. Ada ibagakin ka. Kat amok amaragsakan ka. Sige. Dadamot lang ibagakin ka, Marilo. Talaga, babe? No kasta, agpadata nga adda sorpresa na ititunggal maysa. I-text mo tulat nga rodan, Nustadino. Kenuan niya nga oras tangag kita. Okay, babe. Anya jay ko nam nga ibagam, Greg. Kwa? Di ba kunam nga daibagam kanya? Wen, sikapay, Greg. Damdama akton. Sikapay ta ladies first nga ron. Sikapay nga, Rod. Ala, ibagamon ti ko nam nga ibagam kanya, Greg. Marilo, Oh, apay nga agsan na ay kamutan. Anya day jay kunak. Ibagam kit din. Dumdum nga gak, Greg. tangay pilitan nak. Ibagak nga rodan. Ngam sakbay na. Kaya't ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kan ka. Ha? Lading itot nga ibaga. Ngam waswasan tanti relasyon ta. Anya? Pasensya kan. Ngam adan sa baling ay ayatek. Ket natulagan ti kalay sani. Anya? Pakawanan ako ma. Jakmat siguro pakabasulang ti panang ibagak iti punuken ka. Sorry. Ngam, apay, Greg. Apay anaramid mo ti kastoy kanyag. Ada ka di nagkurangag. Uno nagbasulak kan ka. Awan. Ngam masikugan ni Katrina. Isa masapol nga agtalay sa kamin. Sorry ha. Sapay ko matasaan ka nga gimulay ti sakit tinagam kanya. Ay pun gayam. Anya itayo di kunam nga ibagam kanya. Awan gayam, Greg. Kung kunak lang day jay. Lipat naman ti kunak nga ibagak kumakanyam. Awan day jayan. Sige, panawan ka dito eh. Ha? Ni, papanamon nga eh. Agsubli ka dito eh. Marilu! Marilu! Pagawanan ako mananang. Nailawana. Ay, anya ngay nga raw. Adda ditan, anak ko. Awatan tayon at tikinapod na. Tirumbo nga aramidam ita, kat ay wanam ana imbag tisikog mo. Iti kasta, nasalun at daw nga ipasngay mo. Nanang. Saan mo may anagayatan ti amin? Di mo mo namnamaan, asinaan na kagayam tinakasikugkan ka. Alala, aklo mo tigasat mo, anak ko.
Narigat mo't no ipilit mo tibagim ken kuana. Kahit saan na kamagayam ngay ayatay. Pag nakmamdaytan, anak ko. Amom tumo siguro unti ar-aramidam intun sumarunaw. Di ka basta-basta agtalag itilalakay. Agingga adi nakapay inkasar. Pagadalam daytan, marilaw anak ko. Pudno ka di tinadamag ko, Mira. Nga, anya, manang dibina. Nga masikog ni Marilo. Ngam sininaanan tinobyo na. Asino tinakadamagam iti dayta mana? Ay kat ija opisina. Amo matan. Nagbiit nga gwaras ti damag ijay. Pudno ka di? Wen manang, pudno dayta na damag mo. Di kat agpas ngay nga rod abalasang ni Marilo no kasta. Ay, kapilitan na kasta manang. Gum kunana Ha? Ni, abay mo da kasta ti kunang mana? Wan takon di pakipot tumat ngamin edi ar-arman ni ading ko. Anya ngay ita, sini ko ganda lang nga rod sa da imbate. Ay nakarman Ha? Ala, anya man na nakarma ngay bagbagam ngay manang. Ay kat nakarma Gapo iti panang pasakit na iti kabsat ko. Nay, adan sapay mo't sa bali, pagsaksakitan tinakam mo iti gayim ko, malaksid iti panang busted na iti kabsat mo, manang dibina. Ay iko, awan. Isulaang matday jay ti makagapukat. Ang ambay amon, tanapalabas matday jayan. Masiguradok analipatan ang ti kabsat ko. Sayang lang, tasinikugan matgayam ti sabali ni Marilo. Kat tidakas na, linuko na pa'y. No kinayat na ko maiditi kabsat ko, saan kumakas jay tinapasamak kan kuana. Nalala, anya ngay, kat adaditan. Imbes nga uyawan, wano imamag tayo. Tulungan, kan andingayan tayo kit din tigayim ko, manang divina. Nukasta, talaga nga wan plano amang ibagakan ni Greg. Anak bunga ti pan nakailawan yaw, anak ko. Awanan ti makagaputap no ibagak pa'y kan kuana nanang. Oray tawan damat dito yan. Adadan ijay Amerika iti asawa na. Ay, Marilo, anak ko. Kan maisa, kabailak matabiagan ti anak mo. Nga oray awan aman, nanang. Alakit, adaamin ken ka a desisyon, anak ko. Basta ti kanayon nga ibagaken ka, di mo liwayan ti kumararag iti Diyos. Wen nanang, masapol apilitak ti agbalin anatibkar para itipas ngay kunto. Ay na, nagbiit ti panaway na nakaw. Nagpardas ti panagdakkel ti anak mo. Wen nga rod nanang. Kahit, kumusta ka mo tay? Okay ako nanang. Kas makita yumat, kanayo na anaragsak. Kat gapuday ta iti anak ko. Nga oray mauy-uyaw ka, anak ko. Bayan nyo ida amang uyaw kanyak nanang. Aramid lang dagiti nagatal ti dila na ti kasta. Awan maaramidan da iti biyag da, iso ati biyag ti daduma a tao ti pakibiyangan da. Ay, sa bagay may samo na dya adipina. Isaw ti may sa makaad-adaw iti sao. Ay, wan nga ron Aging ga ita, nasakit pa'y lang tinakam da iti panang bastad ko idi ka ni Joel akabsat da. Ay, anya pa'y lang nga tayo at ipagsakitan tinakam na.
Kan nabaybayagan dayjay anak ko. Kan may saan mo nga isaw, tinabasted. Di mo kapsat na. Day tangaron mo ti pagsidsidawak, nanang. Bayan nyo, amwak tuman ngagpaiso ti makagapo, no apay akas talaunay tigura ni Manang Divina kanya. Ay ayaten ka, Marilo. Sana rapad kanyak ti kinadan anak mo. Nakasagana ka mangibilang kaspudpud nung anak ko. Basta ayaten na. Ladingitag, ngam sa anak pa'y anak kasagana ang makiayan ayat manan Manong Eddie. Marilo. Sapay ko matamaawatan nak. Ngam no ita, ti anak ko tinakay sentruan ti atensyon ko. Awan pa ya talaga iti panunot ko ti makirelasyon manan. Di kagdalag ta maawatan ka. No pa'y kasta, si uurayak lataken ka. Urayak no kaano nga klodem ti datdaton ko nga ayat, Marilo. Ubing ka pa'y mo't friend. No adamot riknam kan ni Manong AD. Apay kit tinati mo ikan iti gundaway. Madlaw mo ta na simpet. Ada pa'y negosyo na. Saan mo napakarikutan ti pagbiagyo nga gina? Kangrunaan ti amin, nakasagana ang mga klon iti anak mo. Ay, Jack amo friend. Ngam no kadagito eh. Jack pa'y lakayat ti agsaw. Narigat ngamin ti agsaw iti patapos ako nada. Awan pa'y lang iti panunot ko dayta. Ipamaysak pa'y lang ti anak ko ita. Uray kaskas ano. Kayat kumat nga ipayan iti napintas amasakbayan ti anak ko. Sa bagay, husto ta ko ng friend. Angam ulitek, no adalakit di, pakarik na am iti ayat. Awan dakas na, luptang manan ta pusom, friend. Wanto siguro friend. Ngam no ita, awan pa'y iti panunot ko dayta. No kasta, pudno gayam nga armam dayjay Amarilo, Eddie. Why? Apay ka din, Divina. Ay na, anya ngay kumati maghanap mo ka ni Marilo kat naganak abalasang dayjay. Ha? May babain ka laeng no iso ti asawaem, Eddie. Ibagadan asigundamano ti asawaem. Ado dita ti mas may mayat ngam ni Marilo. Babalasang kan saan pa'y ana-anakan. Pudno nga ado di tati magbalasang. Nga manyangay nga ron. Kat ni Marilo matipit-pitik ti pusok. Iso ti ay-ayatag. Ay sus, minamaag nga ayat dayta, Eddie. Kayat mo nga rod nga uyawan da kadagiti tao. Kayat mo asikat ti pagsasaritaan da. Ibagada naganak abalasang ti asawaem. Awan bibiyang ko iti baga ti tao. Tinapatag, tinungpal ko ti pit-pitik ti pusok. Anya? Mala, panawan kan dito, tadapay papanak. Na, madlaw ama di tinamnam na iti imbagak. No kasta, talaga seryoso iti dayjay Amarilo. Soron kon! Oh, apay yun, Mira. Bigbigat akas ta tilangam. Apay, asino man ang tikasuron mo? Hay! Maasarak ka ni Manang Divina. Nagad-adong ibagbagana, iso pinanawa ko na. Anya man ang tibagpagana. Nadamat na kanu ti agar-aram ken ka. Ket kunana, palagipan ka kanu, taamangan no agsikog kan tumanen. Anya? Hay! Kunana, narukup ka kanu no may papan iti lalaki. Inbabain mo kanu ti kumpanya tayo. Ta, nagsikog ka abalasang. Ket gapu kanu, tanaganak ka abalasang. Sigurado kanu, nga awanan ti lalaki amang seryoso ken ka. Ngamin, nailawan kan iti naminsan. Ket paglulukwan da ka kanulaangan dagiti lalaki. Kasta ti ko na ni Manang Divina? Hay, huwan friend. Ay, pasensya kan no inbagakngan ka. Ay na, maasarak nga mina na talaga. Ay, Jack man mo. No apay kasta unay tigura ni Manang Divina kanyak.
No tijak pa nangaklon iti kabsat na ti makagapo. Nabayagan day jay. Kan may sa, addan pamilya ti kabsat na. Uy, friend, panagkunak. Saan na ang aday ta ti makagapo? Ha? Anya ti kayat mo asawan, friend? Ay na, sigurado nga apalan na ka, gapo iti pan nakapromote mo. Ngimbato ti posisyon mo. E dinto tayso, kat saan pa'y? Nabayag nga minin iti ayan na a departamento. Bimakuten ijay ang maging gaita, saan pa'y lang ang ngimbato ti posisyon na. Mami, inak makiay-ayam iti balay dahana. Sige anak, nga maagawid ka dagos, wan? Wan, mami. Ay na, talaga asaan na magawid ang ti panagdakil ti anak mo, anak ko. Wan nga rod nanang. Kasla kaano lang idi saklot-saklot tayo pa'y. Ita, addan iti elementarya ni Hana. Ay, sa bagay, talaga ka din nga wadan ti planom makiasawa, anak ko. Diyak mo nanang. Angam no ita, naragsak ako. Ngamin, adda ti anak ko nga inspirasyon ko iti biyag. Sa bagay mo, Kedi, makitak ba iti kinaragsak mo, anak ko. Kaslawan pulaws ti problemam iti biyag. Wan ngamin, nakasingsing pati anak ko nanang. Awan pulos problema kan kwa na. Amo yumatday ta, saan ka di? Ay, wain, anak ko. Talaga na singpot ni Hana. Awan ti maibagak iti apo ko. May mayatan ti kastoy, tawan sa bali apang panunutag. Ti anak ko lang. Huwag mo, Kedi, Di mo nagkita dan nga agama. Wan nanang, nagkita da sakbay ang nagsubli da Greg iti Amerika. At least, nagamamuda nga agama, anak ko. Wan nanang, kunana mat amang ipaw ito iti allowance ni Hana. Ngam, jakon nam namaan dayta. No adda itid na, ay kat pagyamanak unay. Ngam no awan, bayamon. Ay, una, dakalan ni Hana, kamamati ak ananakem taw ti apo ko. Wan nanang, uray inoy uyaw dak ti tao idi. Gapo iti panaganak ko abalasang. Ngam nagbalinak anatibkar, gapo ka ni Hana. Una, kan siyempre, iti Diyos anamarswa. Wan nanang, awan ti sabali amay dayaw, no saan ati Diyos anamarswa. Dakkel ti pamatik, asaan da kami abaybayan iti anak ko. Ita Miss F addan iti junior high ti anak ko. Balasang daytoy. Diyak pa'y kumakayat nga ibati ngam kasapulan. Ngamin para matla ang kenkwana ti panagabrod ko. Napigsapay met ti inak isuan na talekak anang ibati kadakwada. Agdua atawan kumatten dito'y Taiwan. Kaya't kung ngamin ang makaadal ti anak ko, isuan nagsakripisyo ak nga umay agtrabaho dito'y balasiw taaw. Aging galaangan dito'y Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para itipan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam Marilo. Amin a panubok adda rason no apay. Amin arigat adda katukad na anamay. Amin a parikot adda agururay a solusyon. Ket tunggal pan nakaitibkol, masapul tayo ti bumangon. Di tay maaramid ken malagpasan dagita no awan ti tulong ti Dios anamarswa. Isu ti pagsadagan ken kamangen tayo iti amin agundaway. Alakastan pagayam Marilo, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama.
agyaman kami iti ingkay panagdangag.